Yes, inshuti z'akadasohoka bakunzi ba Kigali hiryo nyuze turi mu ijoro ryo ku itariki zigira kuri 7 z'ukwa mbere 2026. Birumvikana rero n'amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Ubu tuvugana ibintu bisa bishobora kuza guhindura isura by'umwihariko mu mujyi uvira ko amakuru twamaze kwakira nuko hongeye kugaragara ingabo z'abarundi nyinshi cyane ziri ku murongo, ndetse bikavugwa ko izi ngabo z'abarundi zimo zirazenguruka by'umwihariko ibice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira, ariko ibyo bice barimo barazenguruka ngo bikaba bitarimo igisirikare cy'ama 23 ngira ngo ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'umuzingo muri ano masaha by'umwihariko ya nimugoroba. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugira tubapudetinga, ariko nyamuneka reka mbibwire yuko amakuru tuyinjiramo tubanje no gusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko n'abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi baba bariyo, bari mu Uganda, bari Congo, bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia ndetse n'andi agiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye n'amakuru meza arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo tuva imuzingo. Nyamuneka muraza kunyemerera dusimbukire ku mugabane w'Uburayi. Tubaye ikaze Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubaye ikaze, nyamuneka tubikuye ku mutima, ariko kandi nyamuneka muraza kunyemerera amabwire yuko iminembwe bikaze ndetse umutekano wamaze kongerwa igoma by'abahitwa za 34 region militaire, ahitwa Kakatindo, Bilele, hano kuri katedrali y'Abakatolika. Umutekano wamaze kuba wongerwa kubigize impamvu bimeze bite, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzingo. Inshuti z'akadasohoka banywanyi bacu, turaza kwinjira mu bice bigiye bitandukanye tugira tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko amakuru ni menshi cyane areba n'umutekano politike na diplomasi. Muraza kunyebera tugaruka gato ku byo AFC M23 yatangaje, ese ni ibiki bimeze bite, turaza kuba tubikomozo tubiva imuzingo, ariko kandi turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugira tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Nyamuneka ibintu byakaze mu bice bigiye bitandukanye turaza kubyinjiramo tubapudetinga 5 kuri 5. Inshuti z'akadasohoka abanywanyi bacu, muraza kunyemera dusimukiye mu minembwe hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi akomeje kugenda atuka. Turaza kuyakomoza tubabwire uko situation ihagaze ndetse n'uburyo ibintu byifashe byamaze kuba biba ibindi bintu. Inshuti z'akadasohoka banywanyi bacu, amakuru ni menshi arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Kivu y'Amajyaruguru hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka Kinshasa. Turaza kuvuga byinshi biri guturuka muri Parade de Nation ndetse no ku butegetsi bwa Tshisekedi bwatembaga no mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru menshi, ariko kandi nanone ku rundi ruhande 2026 nk'uko byahinduwe n'itegeko rya nimero 11 gakubo 002 kandi rigasubiramo zimwe mu ngingo by'umwihariko ya 34 ashingira kandi ku ngingo z'amategeko agenga AFC M23 yashyizeho ku itariki ya 15 Ukuboza 2023 ndetse nizemejwe n'abatangarije M23 ibunagara kuwa 20 Ukuboza 2023. Amabwiriza akubiye mu itangazo rya AFC M23 ryashyizweho umukono n'umuhuza wungirije wa AFC M23 akaba na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa ku itariki ya 6 Mutarama 2026 ahuza abantu mu kwiha imitungo ya leta iyubatse ndetse n'itubatse cyangwa ya leta ishize mu maboko y'abikorera. Avuga ko birabujijwe mu bice byabohowe gushyiraho, gusohora, gutanga, kwandikwa cyangwa se gutuma handikwa inyandiko iyo ari yo yose y'ubutaka, icyemezo cyandikisha uruhushya rwo gutura cyangwa gukoresha ubutaka, inyandiko ya leta cyangwa y'amategeko cyangwa indi nyandiko iyo ari yo yose ihana cyangwa yitirira guha uburenganzira bw'imitungo cyangwa bw'umuntu ku giti cye kuri iyi mitungo yavuzwe. Abaturage babujijwe kandi gukora igikorwa icyo ari cyo cyose cyo gutanga, kugurisha, kwimura cyangwa guhindura uburenganzira bwo ku mutungo, by'umwihariko binyuze mu kwibagiza, kugurisha, gutanga nk'impano, guhererekanya ndetse no gutanga nk'umurenge cyangwa guhererekanya umutungo, hakaba kwishyura cyangwa kuba abantu bakirebera imitungo y'ubutaka yavuguzwe. Ubuyobozi rero bwa AFC M23 bugaragaza ko uzanyuranya
n'icyo kintu icyo ari cyo cyose kirenze kubiteganwa n'amabwiriza azahabwa igihano gikomeye cyane, by'umwihariko nk'uko biteganwa n'amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko kandi ibintu bikomeje gukomera ndetse byamaze kuba ibintu bindi. Umuntu ukomeye mu ishyaka rya perezida Mufu Ntoto wegereye perezida Tshisekedi yatangaje ku mugaragaro ko ababajwe cyane no kudahabwa agaciro mu ihuriro riri ku butegetsi rya Union Sacrée cyangwa se Union de la Nation, nubwo hamaze imyaka iri hagati by'umwihariko myinshi igera kuri 2, ariko kandi adahabwa uburenganzira ndetse akanashinza kwiyunga n'iri shyaka na AFC M23. Mu itangazo ryasaga nk'umuburo wo kuwa mbere tariki 5 Mutarama yinabuye mu ntumwa yahawe cyangwa yemeye na politike, nubwo yashyize ingufu mu kurengera perezida harimo mu bihe bikomeye cyane yagiye agaragaza avuga ko ibintu biteye agahinda. Yabitangaje agira ati ndarambiwe ndambiwe gutegereza niba bikomeje izi nzira by'umwihariko byaba ari bibi cyane. Iyi nkuru nyamuneka dukesha ibitangazamakuru bikomeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko byashyizwe ahagaragara ihungabana rikomeje kwiyongera mu biro bya Union Sacrée, uburakari ndetse no gutinda kutabona ibihembo nyuma y'imbaraga zabo mu gihe cy'amatora aheruka. Kuri ubu icyicaro ku ruhande rwa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ntacyo irasubiza mu kugaragara ku rugero by'umwihariko rwo kuba bagira icyo bafasha bamwe bagabo bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite ikibazo gikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Andi makuru kandi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, munyemerere duhite nayo atwinjiramo mu buryo navuga ko budasanzwe kandi bukomeye cyane. Ubu tuvugana nyamuneka perezida w'igihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kumukomerana mu buryo buremereye nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abivuga. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ubwo yatoraga kuyobora igihugu atari afite ishusho isobanutse y'ibyo yagombaga gukorera abaturage. Yavuze ko kandi byamusabye kubanza kwiyambaza Imana binyuze mu masengesho kugira ngo imuyobore mu nshingano yari yamaze guhabwa mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi kandi bikomeje kugenda bigaragara tariki ya 31 rero nyamuneka mu giterane cyo gusoza amasengesho y'iminsi 3 yateguwe n'umuryango cyabereye by'umwihariko mu ECTC Kamenge mu mujyi wa Bujumbura. Nyamuneka ibi byagarutseho ndetse kandi bivugwa yuko mu gihe ibi byose byaba bikomeje kugenda biba bitya ibintu byazama ndetse kandi bigahindura isura. Ibi uyu mugabo akomeje kuyivuga mu gihe kandi ikibuga cy'imirwano by'umwihariko gikomeje gucurikirwa kuri FARDC ndetse n'abarundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano, nk'uko amakuru y'ingenzi zakomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda bitangaza, bikomeje gucika ndetse bikomeje kuba ibindi mu bice bigiye bitandukanye. Ikibuga cy'imirwano bakomeje kugenda bagicurikira kuri FARDC. Munyemerere by'umwihariko ngaruka Kinshasa, ibintu byongeye gukomera Kinshasa, aho abayobozi bakomeye bo mu gisirikare cya FARDC bashaka kuza gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo baze kwimbere ku rugamba. Abivuga ibintu bikaba bikomeje gukomera ndetse bikaba bikomeje kuba ibindi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda bivuga. Nshuti z'akadasohoka abanywanyi bacu, inshuti bakunzi, munyemerere by'umwihariko dusimbukira mu bice byaza Uvira ibintu bikomeje gukana ndetse isaha ku isaha igisirikare cya 23 gishobora kuza by'umwihariko kugomera w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Araninga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinza u Rwanda
gukomeza gushyigikira umutwe wa M23. Mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi, bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu
ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo kigiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho.
Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na ODF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi bikanatuma abaturage